warata inga ya isuara de menisi minti ate pime wo sa ka karini kande memete nano bubusin ka te roya ke ata roya na ko mai romia ta ngora to ida rikin nam riyo yo nam tare bon ke to ndeta bana korani re mai yere narante te awon memete nano te live ndeta yai sa ta roya ngane prismai ko sina nakana ko ri memete nano ga yeso mo ko sin kande memete nano mi nakana ko te kuna te wana mai ron chef and sherry sta pena ngane pa panaun ka te roi na koira ni kapene ngaira ke to apakara roi te ponga yo araririki ari akor roi araririki te ponga ke to ara anniversary te bai te wana eska ka uringa ina ni me ora me to samaninga ngai te pi me ono roi ponga ndena makai na peri tera kanwa na iro me mon tera ni kakawak ya kana kwa ngane te yo pataka te roi na koim ni panan chef sherry sta nasia pa na rikin kanya ba kanwan ta te roi na koim nampong ay mon takakawak yan. Looks upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. Well, you gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. Well, you gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above
Meria kainde a course of innocence kuna yane one more mountain. Ya karo koira naratai tepi mene me wara je menes imuin tiawa tepi me wo. Na kana kwate wana takatikiro ya kurini waninga takatikiro ya yu okay. Ayu ya kamen roko ina nantara puon. Takute akan te me metendan wai. Ya bubusi ko me ko kana kona pe ko tikiro na ko yara rauni kapiane. O na ko ia tanong ora ya no pretty for 89 pa au ka te rai na ko ia ina non ta meron te tawano wen kaya ti meto nong ora na kontererio asa kamero con que ne ko tare ponte ta io ko ko ta aram yengen ke saki a kare ke aram iro ran ta ye me o kanta ninga pa ko ngom ka te rai ko ta na panganyam ka te rai asa kana kon ta ye o kuna mara ko tangiria pe na katanga kite kuna nga inaire kereke mete akan anaka kawakin dia so ana koira ngai spende ne kawakin ak ya nuni pe o ndaka barabura kana runa beto ya ki bota me kwanta nga ya ki makai ko ngana ipa nyare ne akunam o yare ne kan te wana meri kan de homeland singers takute akana ba shelters in the arms of God.
mente kuna nya karo ira naratai wapi mete nuara jemeni semincha ate pime wowa ayo te wana kanwan te mete nani nanan te live te tai ai ata ko te kana pupusi kadangan te kuna re Yesu au kapen pen arona ibukini kauringa kirarik pasina ki mamani nganak asina uringa ba ponsi Yesu wara kapen ni meura ayo yeria na pe o mete nano ayo nikate kiro ya nesa oprismen ni kapene pananganak takakora-korak nsipangaya ibukia te pota na meta o sa kamera ngane te te nai ne yo kene more into kantiata kimere te tapo na kwai taraire me yai e kwa kurangin dara bang kai kuringia prismen nones ai kai na pe angata ye te pota na meta o ngaya na pe tanta pia kina te rau ta pia kina te merung te pong te wana meta wana ngaya re o kandani nga ba kuna mara korineia enari ki ba kora ki yarik inanon spangaya te kira ina pe ngwe me kanne asa kamera ngane ngorane kuna mare kotangiria Yesu kun daukapin at panerona. Ai kai de kiri na kai na kotari na konando si at nay ne ang maupu. Kai na no kitabo ai kan no ipuki ai ne ipukin ka bunga nan jeroki ame ngarawain tayar ya kai na no ya. Kai na wan tiran nei sak to otero ki an no roi ki ai ne ai ka ora ki nei ne ipukin merurungia ai na metaya para me ngarawain terei. Mendeken kai no kotari ai ka po asna merurung ki anturani pai inano ni meura. Che
pua tepe e waira ke au kantani na nako karawa komena ia ko kaniro kauta nako you aroni mane venti anene e monte rangini katekinano te pongina o enarek o itaku pa angkana nururing di kakina konti anene ayo ena komen tia karesa me yon peso o tia kipuki ang ko numane ke pesenako e kaina pe tia karesa yon peso I mean kakaya kia takora ke ikayo te kain tataro re perakinaki ipukini kakaya kia o tianene na pe yon ke yasa nutiak o eriki pa kanga takakai na koye takora ke ke akarna na pe ni mangare ke buka yon de ke pe te peta yo arane ne sikaroi o kanga sikaroi pa tenan te ni kawai ki te mane ventatar na koncheswa na yare ben mane ventiane ne yo akare ke ape ya unumane ka pesna koi kai si pia uringan tai na konaro no pa ye takanga nga to takapon pa kitera sinatara po na koi na kentete mangai pena konan nanganira terau kaya kanara pupusi te tayo ye to wara te be mete na re kos o taku te akana ya pupusi ara tara po na koi na
imuina iyo pa kateke nano manevena diki nano ndara taini po brown te mea wa iyo saki kwa pa te free call e ako nandeke me Yesu ako awas ko nante ate mangai ante tayari sky nano yai te tayari tas kukuriste ate mangai sra wa te ate mangai me ako awa ante tayo no manevente te rare te memete nano tayai ena kame awa ngorate sa pubusin te tayai kai e pondang ini kateke nano te rare te akande manevente anene ayo pa yei aratai ki ara free line asa kona te ate me Yesu na ki apona kona te kerari ki te sa me mete nano te yei junior Sam men te tapane koroni re me yei ayo kuna mau kanta ni ngapa inanga ni kori ki te tena mangaya on rita ke mangaya te tai ara kota ku pa ko kai nano yei taku te akanara me mete nano e muina. Te yoka te me mete nano, ari yoni ka wai e ka kora, te yoka.
O sa kami orang kanya na isam take sampula. Hindi tapa niya korani ra mayay. Sinakan ako kuna mau kanta nga mante bes. Inangan ko riking kanya. Tirangin ko kure yaw de merong roy. O natay ba. Manawin ko na marakuri na yan tatayay. Ina ko na rikin nangan ko ta kanta nga mante ta mero. Natay ba punya ite tapa wana spend pura wakin na. Takabian niya rikin ta mero. Kuna tikray may kanya. O ayong kanya. Te kuna ari yanana tena nomiyay.
Ai pun si tapi mai suara kita minis sa poroi te tapi me wo. Nei dan ngoram kanu nara katawano me ko ina nan tameron te tawano wei. Nanti me to ngane norono ko me kai. O ni katangane ne kena ko nandi ki barita kira. O arane po na ko na suara. Ina nan tameron te tawano wei yo. Inga nande sa ngoran te tayo ngane nakatanga kunaw te wana ay tak te akana crossing over Jordan. Ayong kan nakatanga ibukim ko ere ko tabi ni karam makuri te tayo to ko katiti ki to tera makuri. Ko tabi ni karoy na nan awan kabubun te tawano way. Ayong kan rin ang ano kuri kita ka korak. O din Korea yon spang marakwak inano. Nayari yan na pe ang kwa si buni terera. Ke akita na ikupita. Awarin na te karang ari yoretan. Tera te pa iarik. Te merwa, te mekwa, tia ki kua ua roi bea puni ko nanti metu anu kitari. O ni karinia ina nanta kawai are ana nako ni terana ke. Ina iei ta kangang. Me ngairan ta iyo sina ni Korea. Pasa ta ia patuara ko kua ua. O waswara ya koi. E ti metu ando ni ranta ina. Ngairia katikira waki mi kami ta makuri na nanta tawana wei. Sanorangan te kuna crossing over Jordan. God's chosen people had been out in the wilderness wandering. 'Twas all because of sin. Their leader had been old Moses, and now that he had died, God said to Joshua, cross over to the other side. Cross over to the other side of Jordan. The Lord to Joshua said, cross over to the other side of Jordan. My people must be led, no longer in the wilderness wander. From Egypt's bondage flee, and when you reach the other side, you shall be free. The river now lies before you, and now the water's control. Now is the time to cross over. The water's back will roll. A wonderful land awaits you just over Jordan's tide. Just remember victory lies over on the other side. Cross over to the other side of Jordan. The Lord to Joshua said, cross over to the other side of Jordan. My people must be led, no longer in the wilderness wander. From Egypt's bondage flee, and when you reach the other side, you shall be free. Well, then God said, Joshua, look toward the setting sun. All the nations that you see someday will be one. Just as it was to Moses, so I will be to thee. I'll stand by you in battle, I'll bring you victory. Cross over to the other side of Jordan. The Lord to Joshua said, cross over to the other side of Jordan. My people must be led, no longer in the wilderness wander. From Egypt's bondage flee, and when you reach the other side, you shall be free. Cross over to the other side of Jordan. The Lord to Joshua said, cross over to the other side of Jordan. My people must be led, no longer in the wilderness wander. From Egypt's bondage flee, and when you reach the other side, you shall be free. And when you reach the other side, you shall be free. Ai pun si tapi meten wari kita minis sa porai. Jawa tawana. Ayo na bete wana kanu andara me meten nano. Eta kute akana. Ta yo kate kuna re ngana. Imuina yo papun me meten nano te kuna yo menkeke. Kate kena no manevena korapa. Saka me orang kanye. Toka sera tamten te tapane kwa itara hira me yai. Taka me orang mantipes na koi mo. Di kita kate kera na koi me kuna maro kwa tangiria. Angkana aruna ba. Kumene dari kiranta yai. Sina katanga kuna maro kwa tangiria. Inangan ko rin kingan te kukuray at imeto te merong meta kora inanon te meron ta ngayon ay.
kapeni Tena no e si te wana E takira me Cristo Hey, am na iriri na no ya mi kar inanum dowe. Where ye una karine atamem mesnam. Nei te monsua. Hey rona et te kan na koi. Wa bongan kapaya. Ayong an men te katakam. Yon jet. Ang kami ay katan. Kan natay ka unia nasmi. Nakam na kay kawai inanum te katere ak. Deire ak. Metes muswanga pero yai kari ay. Ngatam dowe. Oh yes Kapara igure una roa ni kapeni ai kai te kiri na kaina kotari ana konando sia tai nei ne ang maupu kaina no kitabo ai kana no ipuki aine ipukin ka pongana anjeroki ame ngaroin te tai ya kaina no ya kaina no an tiran nei sak te to ateroki ana no roi ki aine ai ka ara ke nei ne ipukin merurungia ai na me tai ya pana me ngaroin te rei mendeken kaina kotari ai ka po asna merurung diki anturani pai inano ni meura Kusuangai panangangai
Warata inkai ai si wawari de minisa por ai te watawana. Kanga tarane e pene muang kane te memete nanon te tai ai. Ngayaren tai yung kane nakanakwa kapene ne memete nano na koy mita nongora. Ami pura baka maka ngane memete nano min kami e kaka memeta ko ang kami e kaka mongora de kintererio. Ngayaren kane na kaina ne memete nano te kuna yo ita kuba kanai kana ko ai memete na bana no mi. Te kuna yo memete nano te akana o te wanari. Ai kai au tanan te usu a kamene paina tiara ni nanan warre ke na sia. Te tai yo pon nanan ne po. Ya puani yere to nai ne ka na pon su nanan ne mesebuya to no mane. Te nan karo ai kai ngane mena sia. Ya muanan pubra kai ri te kuru nanan ne ai. Ayare ayo te wana me mete nano kunai te usu na be ke te kuru nanan ne me mete nano yai. Ana usu te ware torot. Me inga nane on nakana ko ngane me mete nano wo ai pun kai nan ne be kanu na rawa. Me mete nanon te tai ai. Saro kondogin kanuan arawan kakakipos are ti mehmet nano. Tita yung kanyas lang mga team ito na itana ko uwami nanon ara kanako pa na ara rin tayo ay. Ikaro ko mga tiyawan ni mewa. Mga tita yaris na mga rita kinanon tiyawan kakakipos. Amuan ta kakawag. Nangyay na nyo at katikirayan ako yung garawa sa ando. Hira mimetaw ko nanon di live talk. Kung mimetaw mo tayo ay nako na remina. Kung ako na ang kanyan nakon document sa nakatukay ay. Katikirayan kaya memetin na. Sina data ng kanya wawara sina kamera ng oray riya kain te grupo na ni arania pa te marana da singas o kuna ya yu ta ko ba mente mo ni nga pong ke mo ni style ni karo ko mga pong tahi ay pon diay pa sina na po iya